Aj, može. Beograd je danas bio najtoplija tačka Evrope. A Marakana je sigurno. Zvezda! 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 Beograd je danas bio najtopliji dan u Evropi. Veli je ovdje čekaju utakmicu sa Črnomorecom, uzavrla atmosfera, čekamo utakmicu, luda kuća, Zvezda šampion, Trebinje! Šta očekamo pobedu? Pobedu 2-0. Dobro, kažete mi dakle dolazite? Sa Kosova? Za Kosovo. Metohija. I došli samo zbog utakmice ili Samo zbog utakmice. svaki put ako dolazite ovdje da navijate? Da, I gde ćete biti, na severu ili? na severu normalno. Možemo čujemo neku navijačku pesmu? Možemo. Može. Idemo. Sever celi. Sever celi, sada se veseli, crveno-beli, ajmo u napad zajedno, sa severa nek zapeva svako, ne grmi jako, Zvezda šampion. Ja imam 7 godina i zovem se Magdalena. Ja sam Mila Simović, imam 11 godina. Došla sam na Marakanu, naravno da navijam za Zvezdu. Šta mislite, da li ćete pobediti? Jok nego šta. Kaži. 2-0 će pobedi, naravno. A možda i više. Odakle ste došli? Iz Iz Čačka. Čačka. Samo zbog utakmice? Da. Da. Sam u stvari zvezdin navijač koji znam za sebe, a sad sa uživanjem prodajem zvezdine suvenire, kape, kačkete, šalove, zastave i tako. Šta ljudi najviše kupuju? Pa sada ništa ne kupuju zato što nas ganjaju komunalci, Đilasovi komunalci, znači od njih malo teže dišemo, ali u principu kupuju sve. Zvezda mi je sve.